دەستگەهێ خێرخوازیە بارزانی کۆمەک ji alîkariyên mirovatî sipartin Encûmena Niştîmaniya Kurdî. Encûmena Niştîmaniya Kurdî ev alîkarî li ser encûmenên xwe yên xwecihî belav kirin. Endama xwecihiya Dêrikê Teqdîra Qasim got ev gava yekê ye û wekû ezmûnekî ye ji me re û em jî ê peywendiyê bi encûmenê Taxara bikin ji bo belavkirina va alîkariya. Ez spasiya dezgeha xêrxwaziya Barzanî dikim ew alîkariya ku ji me re ji herî min ji me re şiyandî bi alîkariya Serok Mesûd Barzanî gelekî spasiya dikin xasatan em Kurdê Rojavayê Sûrî em haleka wedekî nexweş de ne arama yanî miletê me gelek feqîr hene em wekek meclis em ما دانوستاندن به لیجان حارات شکلاندن 4 لیجان او لیجان بجا بریاخوا چکی محتاج بهتر دبهی و ام خوازن روجه بیدا انشتا کجمر هاتی راستی ام دبینن هندکه یعنی گور ملتی ما امتدا ام خوازن روجه به الکاری کش به بهتر ورجمر برپرسکی انجمن تاخا تکذکر راست افتیرا هموم شحتا ناکه لی پیوان مین بری هبون ام دزانن پیوستنها ام بدن کی و یه دیتر ددمه پیش ده. انجمن محلية حارة أم بدن عائلات فقيرة بيتر فقير إما تقييم كريم وبيتر فقير أم جي وك شار أندامن أم ما تقييم كريا أم بدن وكسا أو كسي وبيتر مستحق مالبات و کسین آریکاری گهشتی و کیف خوشی اخوا آنی نظمان هجاری اخواجی دانا خویا کرن. سیوات کم رحمت دی بابی و یا برزانی و رب العالمين وبسترينا وهرب جوارا والله بلاي ها ام نوصل ام بكهرب ما تشتنيني ام فقير گلک ریخستن مروواهی ناوندن وان لباجار دیرکی هنه لشیوه بلاف کرنا آریکاریا گلک گازن جیته کرن و او ریخستن جی دبیجن دستوردان دکاره مدد به جلای کسی خود بینن دست هلاد جدیرکی أحمد صوفي آرك